Now, I guess that the first of you will get a bit tired, and I have a good news. I mean, the following speech is the last speech, so I request a bit more concentration and a bit more struggle. Then we will have a good break after this, but there's still some space to go. Dakle, imam za one koji su već malo umorili od vas ovdje dobre vijesti. Sljedeći govor je zadnji govor prije pauze. Dakle, molim vas još za malo koncentracije da izdržite, pa ćemo onda imati pauzu. But keep in mind that the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, who has started this Jalsa Salana in the beginning in India, he has promised that God has told him, those people who come for Jalsa Salana and they take interest in Jalsa Salana and they concentrate during Jalsa Salana on these speeches, they will be blessed in their life to come. I molim vas da imate na umu da je običani Mesija Imam Mahdi Hazreti Mirza Ghulam Ahmad rekao da oni ljudi koji pokažu interesovanje za Jalsu Salanu, za ovakve skupove, da je on dobio obavijest od Boga da će takvi ljudi u svojem kasnijem životu imati, da će biti blagoslovljeni, da će imati napretka. And the next topic is about Islam and other religion. This is a very important topic because there is no country in the world where only one religion is being taught and lived by people. We are living in a pluralistic world where we have to live together, people from different faiths, even people without faith. And the next speaker will put you in the position, what is the teaching of Islam about this situation, because only Islam has a teaching concerning this matter, because Islam was the last revealed religion to mankind. Sljedeća tema, sljedećeg govora jeste tolerancija u islamu, jer islam i druge vjere, jer danas u svijetu skoro pa nemamo zemlje u kojoj se propagira samo jedna religija, a pogotovo je interesantno mišljenje i stav islama o tome jer je ona zadnja objavljena vjera. And now I request Imam Wasim Ahmad Sahab, the missionary in charge of Bosnia, to put light on this very, very important topic to us. I sad molim imama Wasim Ahmada da nam malo posvijetli ovo vrlo važnu temu. I think you say Hođa here, yeah? Hođa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Draga braćo i sestre, kao ste čuli, tema mog govora je Islam i druge religije. Ovo je toliko širok tema da ja ne mogu da stavimo učenje Islama u jedne strane i učenje druge religije na druge strane. Onda vama pokazujemo šta Islam vama nauči i šta ostale vjere imaju učenje za taj tema. Ali ja ću pokušati danas da vama objasnimo neke vrline Islama. Ove vrline koje se nalazi samo kod Islama, a ne nalazi kod ostali vjere. Ovo ajet koje sam naučio početak, Allah kaže Al-yawma akmaltu lakum dinakum, danas sam za vas uzavršio vašu vjeru. Va atmamtu alaikum nemati, i potpunio svoje blagodat prema vama. Varzitu lakum l-islama dina, i izabrao sam za vas Islam kao vjeru.
ovo tvrdnja od Boga da ja sam završio vašu vjeru, ovo pripada samo u islamu. Druge vjere nisu tvrdili na ovaj način. Čak Isa a.s. rekao, ja ne mogu da vama kažem u silu istinu. Kada dođe Sveti Duh, on će vama reći cijeli istinu. I ovo tvrdnja nema kod Hindusa, nema kod Buda, nema kod ostalih vjere. Kao Allah kaže, ja sam završio vašu vjeru. Kada je nešto završeno, onda ne treba da nešto dodamo ili nešto uzimamo od toga. Kada mi pričamo za jedan globalnu vjeru, onda treba da bude jedan duhovni centar. Treba da bude jedan tačka prema tome da cijeli svijet, da oni krenaju. Ovo stvar ispuni Sveti Kaba, časni Kaba. Recimo kod muslimana imaju oni centar, da li mi živimo u zapadu ili istoku ili bilo gdje. Svi muslimani kada oni stoju u namaz, oni krenaju prema kibla, prema Kaba. Ako mi vidimo ova tačka, ova stvar, kod ostali vjere, oni nemaju ovakvo nivo, taj duhovni centar. Za taj duhovni centar Allah kaže u časnom Kuranu, inna avvala betin vuzija lin nase lallazi bi bakkata mubarakam wa hudan lil alamin. Ako hoćete da znate koja je bio prva kuća, gdje je bio građeno prva kuća, onda treba da znate da prva kuća bio izgrađena za dobrobit čovječanstva, je ona u Bekki. Bekka je ovo stari ime od Makka. Mubarak i uputa svjetovima. I onda za taj svrh je ovo jedan najbolje obožavanje je hađ. Kada svi muslimani iz cijeli svijet oni idu u Kaba. Tamo su muslimani koji znaju arapski, muslimani koji ne znaju arapski, stotina vrsta ljudi, stotine nacije, ali imaju samo jedan cilj, da oni obožavaju Boga kao braća. I onda za ostali obožavanje, recimo namaz i post, to možemo da mi objavljamo kod kuće u svom mjestu, ali kada je pitanje za hađ, onda moramo da idemo, moramo da napustimo svoje mjesto i idemo na hađ. Časni Kur'an govori za ovo kuće, za ovo je voze lin nas. To znači ovo je izgrađena za dobrobit čovječanstva. I to se isto se pokazuje da prvi put kada ljudi su saznali, recimo kada su oni izašli iz pećine i prva kuća, časni Kur'an kaže, je bio građena u Kaba. To je Božja kuća. Onda ljudi su tako saznali, prema tome onda oni su krenuli da gradi svoje domovi. Isto tako časni Kur'an koristi za Kaba ovo riječ Betul Atik. Betul Atik, to znači ovo harama drevnoga. To znači nema nešto starije od ovog Božje kuće. Onda Allah zna kada je bio ovo građena, onda koliko puta bio uništena, onda opet koliko puta su ponavljali, recimo Hazrat Ibrahim i Hazrat Ismail a.s. ponovo su gradili ovo Kaba od stari svoje ovo temelje. Malo prije dolazak časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tamo se dešavao jedan guverner od Jemena, on se zvao Abraha. On vidio da ljudi, Arapi samo idu prema Kaba. I onda on odlučio da gradi jedna crkva
i da pokušava da ljudi isto tako dolazi prema crkvom kao oni idu prema Kaba. Ali on vidio to nije uspio. Onda na kraju on odlučio da tamo ide sa svojim vojskama i skroz uništi Kaba. I on došao sa elefantima, zato se oni su zvali Ashabul Fil, narod slona. Oni su došli i ovi Arapi koji su živjeli okolo Kaba, oni su bili sromašni, oni su bili bezpomoćni, oni nisu imali nikakva sredstava da brani sebe. I tada ded od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdul Muttalib, on došao do Kabe i onda molio od Boga: o Božje, o moj gospodar, ovo je tvoja kuća, ti si ovo napravio i ti sam imaš moć da nas brani, mi nemamo nikakvu moć. Među ovo vrijeme ovi vojnik od taj Abraha, oni su uzeli 100 kamela od Hazrat Abdul Muttalib. Hazrat Abdul Muttalib, koji je bio tada vođa svi Arapa, on otišao kod njega i rekao: ti si veliki čovjek, ali tvoj vojnik, oni su okrali moj 100 kamela, molim te neka vratiš mene. Abraha, koji je došao u namjeru da uništi Kaba, on kaže: ja sam očekao sam od tebe da ti ćeš moliti od mene da ja ne uništim Kaba, a ti tražiš 100 kamela. Da li tebe nema nikakva briga radi Kabe? Hazrat Abdul Muttalib, on dao takav odgovor da ne može bude bolje. On rekao: slušaš, ja sam gazda od ove kamele, ja imam briga radi ove kamele. Ovo kuća isto ima svog gospodara, on će imati brige kako da on brani ovo Božje kuća. Onda mi to znamo kako Allah uništio taj armija i oni svi su umrli, kao je rečeno u surat Al-Fil. I tada poslije toga pojavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada on tvrdio on je Božji poslanik, on morao da napusti Makka i otišao u Medina. Čim on stigao, on odmah pričao za hađ, ali ne hađ za Medina, nego hađ za Makka. I ovo sistem, ovo duhovna kuća, duhovni centar ne nalazi kod ostali vjere kao se nalazi u Islamu. Ovo je jedna vrlina koja samo pripada u Islamu. Isto tako, za časni poslanik Allah kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. O poslaniće, mi smo tebe poslali samo kao donosioca radosnih vijesti i onoga koji upozorava, za sve ljude, ali većina ljudi ne zna. Časni poslanik ili bilo koji poslanik koji dolazi od Boga, oni imaju ovo dva sila. Jedan, da oni daju radosni vijest onima ko prihvati. Isto tako koji odbijaju, zato što poslanik bude kao Božja milost. Naravno, oni koji ne voli milost, onda oni čekaju kazna. I zato Allah kaže da oni budu upozorivač, oni upozoravaju ljudi. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, svijet tada već stigao na taj tačke da dolazi sada taj doba kada će biti puno lakše putovanje, kada narod oni će imati brzo odnos sa jedno na drugo. I onda bio potreba da pojavi jedan poslanik za cijeli svijet. A prije časni poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svi poslanici oni su došli samo za jedan narod, samo za jedan nacija. Kao Hazrat Isa alejhi selam, časni Kur'an kaže on je poslanik za Izraelčanima.
Samo za jedna nacija pripada njemu. Isto tako,